Урматтуу мусулман бир тууган, о паракорлор, пара бергендер, пара алгандар, ортомчу болгондор, кулак салчы. Канча чындыкты жалганга чыгардыңар, канча акты кара кылдыңар, канча адамдын акын жедиңер, канча бейбечаранын көз жашын агыздыңар, канча жүрөктү күйгүздүңөр, канча көздөн жаш агыздыңар, канча жетимдин акын жедиңер, канча адамдан туура эмес жол менен өч алдыңар. Эми бул менин суроом эчерсе эмес. Эртең Аллах Тааланын астына барган кезде эмне деп жооп бересиңер? Ала язунну улайка аннахум маб'усун ли яумин азим yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kıyamet gününde bardıq insanlar alamdın Rabbisi olgan Allah Taala'nın астында tirilgen kezini bilbey beken. Oşa tiriler gününü bular oylabay beken. Kameradan kaçtın. Bul dünyadan sotun adiletliğinden kaçtın. Biroq alar kayra tirilүү. Kayra tirilүүsün oylaşbay beken. Ulu gün, al kıyamet günü. Al günü bardıq adamlar her bir işine, kıpınca olgun işine Allah Taala'nın астында жооп берер күн бар.